Majapoi di rupa tawi angka kitu libu nai tanai tiga angka tak maperlu lauri siagai igana ipakak kasayari ka kebutuhan pada nariku milo ki magalung di najaja galungi nariku diga ga bangku diga ga bengku diga ga auto traktor ya rega sapi milo ipake matratro makotoni ritujun na agamay ripahang madece makadai idi angkaimu panlulang ribu na tanay nawereki kesempatan pangallahu ta'ala untuk pasadia iyon nangi bukungi iyon nangi pakakasai untuk mati pasukku akatungeta restrimunrin na pangallahu ta'ala tegay na ro nasangi tomacata yawaji ripasa dia yanaritu mamulangi ajarlah lo nasalaiki lampu tepat deh tegay na rias lampu tepat deh yanaritu tepat relebo na tanay lampu dipakai untuk mitai yari kepalai sengi sewa-sewai maka ada tiga oring tiga peni tiga sandalaku tiga sandalak ngatawi ngarikuan niwi lampu wadingi pakai manca di papakatajang riwat tu mapatangi rela polata na yato si lampu meloy ripake palay sengi anu majae si bawa anu madicingi ya naritu tepe natega nariasa tepe depan nasran na hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadaril khairihi wa syarrihi majappu matapaki lori pangallahu ta'ala malaikatna kittana surona asrimondrinna nania totok madeceng anrang itu papai mang totok majai jajar yasang itepo yang naritu angkata mate kakang ngirlalang ngatitta makadai la ilaha illallah makoto papai mang Muhammadur Rasulullah nania ripacing itu iritu atitta poleri ateka salai jadi narekong kamu pitapot nasit di tau majapude namalo mo pego pangkau kesala ang kasit diriwayat rampe makadai la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min de ninnaw sit di panga riwet tumen nonna rigo angkana matappo jajupan upan na seti rupa tau pegaw ya anu masalah tapahang madece makadalesang itu tepe na riwat tu na jamana ya tu anu salah umasalam malabi biasa kajajiang di lumatan tak mana engka tahu tema kawatan na masum palori pangallah ta'ala atinulu beribadah asampajang mapuasa malabu na yakya biasa na lagagan na padana rupa tau rigong kana di inapadangi pun nana ya gagay jadi iya rawatun nana labaran na rupa tau lesang itepe na jadi makon yoro tujuan na tepe yan narito untuk lawaiwi lan roalita untuk pego riasang yang adorakang lori pangallahu ta'ala dari makona naro
wajib ikoritu angka kisimata jagai wi iya rotabeta ajak kamana mesui nade ni serewa iritu buta maduanna aja lalo nasalaiki wujud tameti asangi pandritata tegaria sebujud tameti najelloe yanaritu pat disengengi marisenge turis ese tamak kedai yamananna jama-jamangi para lumanang ni pat disengeng imma ki urusan lino yare urusan akhir pada nak galungangi dina wat dijaji narik kode taiseng mak bingkung mat traktor makoto por sampajangi dek na sasampajat tak narik kode ga gapat disenget tak ritujun na sampajangi imma ki baca-bacana yare ga kido-kidona jadi ya tona rupa sabaran nai di umat selengi riwaji kaki tuntu riasang epat disengeng rampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin tuntu i pat disengengi atuntu kepat disengengi wajib i risisi na umat selengi. Kenapa tuh katopo ada makada utlubul ilma minal mahdi lal lahdi tuntu pat disengengi apa mulai rito jatto jamu egangka mattamain na calorin na kuburu onro pentin ria sengi pat disengeng gangkana na perintah ki agama ta untuk tuntui mak guru ki apa mula bicuta na suruh ki mak guru gangka ya taman calorin aku guru maka to porna podai pong Allah taala dan qur'an nabi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat Umma sallama lebih matallunna ya naritu aja lalu nasalaiki bokot tamawari ya naritu amalak madeci marisengari sese tamak kedai iya ruidi tori pancajinna ki pong Allah taala pede laut wasoi pede macawe ki pulir yasangnya matingang tunru pada toha wiri kadanna bangsa rai di makadanna asinnu yazdadu wal umru yang kusuk na iya taungi pede tatambay iro taungi tatambay iwan ni tuo kiri tahun 2021 aku ko yang kakisiri tahun 2022 tatambay na iya kanasang wal umru yang kusuk na iya ke umuru pede makurang narima kono naro pada maini atau pada paresa yalita gau aga na pura ipigau doa gana pura tajama untuk mulai sitieso ya naritu aso dei nari bata-bata ni apulinganna maka dipong Allah taala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah itau kumennan residiaso ya naritu aso ripariwa mutu menang lori pong Allah taala nasabak narik kunaratin itu pasukna ya rega jalan nasi dia rupa tahu dapat tutone itu wetunna untuk kafuli amalak madicing jadi narima konaro nasaba engkana mopa tu wetu engkana mopa watakali tak masih di si bawa nyawata si boleh-boleh tak pamegai mimen nih bokota napa na aja lalu nasalaiki pakaian teburu ya naritu ampe-ampe madecing pesangnya ampe-ampe madecing ya naritu sininna ampe-ampe ya angkai na jallo kanan niya na pogok na bitta pada-padan na asi tulut-tulungan ngiri pada tarupa tau ya to na ampe-ampe madecing ni say-say disewa-sewa temaka solina temaka tanrina angkena maka dari tuarai
sininna anu maigay masimpo manang sangadinna ampe-ampe madeceng cocok na san tay tinagare ya kagay ko pasay ari ko to pawi wa kabonyo-bonyo ka pauta simple linda sa migay bahkan biasa na bira-bira menyebawat tawi na yaki ampe madeceng pidek maiga ampe madeceng na papule di rupa tau pidek masoli yang ke nalori padan na rupa tau pidek ripa kalepi na inapa tatulung ipadat tar rupa tau esai seset di ibadah narekon kawaki jamai nasaba ati mapaccing yare keikhlasan. Jangan menolong orang maca-waca biru nih bawa lori sahabat tak yare katau lengge sidupa kita wei barai atau cawaca biru mancanya pasti dekat itu pasti dekat malimanna aja lalu nasalaiki tonat-tonang magati yang hari itu adam pirampi welori puangallahu ta'ala nareko tapun nai iya ro apai sewa-sewa kuanna lampu tepede wujud temeti pakaian teburu bokot temawari perlu siritu tapasuku nasabak ripake engkana riasang itonang magati marisangan risisita makena iya ada perampe lori pong Allah Ta'ala angkai koritu napacaweri ki lori alina pada Tuhan ini gitu madapir pong Allah Ta'ala ya dapir itu ripong Allah Ta'ala dan ini kita puji pong Allah Ta'ala angkatori tu ripoji ripong Allah Ta'ala tanda-tandangan na nareko angka kipoji sewa-sewa angka kituli rampe itu asenna dipuji anggota di rampe-rampe asen rampe-rampe madece jadi narek koripuji pong Allah Ta'ala apa mega ini sikirita napa pemang iya ro sikiri napa tenang itu hati pada Tuhan makanya pong Allah Ta'ala ala bizikrillah tatmainnul qulub isang menang majapunna ada rampe-rampe lori pong Allah Ta'ala napa tenangnya ti nayatona ro ada rampe-rampe tak lori puangi mancaji witonat-tonang magati tak mati rastrimondri na pong Allah Ta'ala jadi sebagai kesimpulannya pada loni mai natu pada papoli yiwi limai sewa-sewa barakamang iwaddingi ripu salama kari dua wanwa yanari tuwan walino anniya wanwa akhir barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.